ba ni bisingo je klainai block ni videos tongo tarpore ni BSc chairman rok tongbayo BC ni chairman rok tongbayo o SDM ni jurisdiction klainai rok chini panchayat committee ni chairperson bo tongo koni Khairpur all Agartala gawa jaga peacefully bibhinno line department officer rok bo tongo borobai kok salaikya angkai ang to ani elaka guri tongoba gobang man elakao jata leki mane tongmani kuring tongmani aborong nang kisa mati saka jerokom nini brick soling rockring tongmani ADC headquarter songlokno undeveloped tongmani Dadapur BC rokni kok garo community hall kuring tongmaro 3-4 BC milifano kaisapano community hall kuring borok to social life na bini samajik gobang ma samung tong engkai nini gathering khanyan panang tung baborni chini gobang ma ritual samurok tong yadiba abo haidok parawais khanyan kuno hall rok kuring abon kor ma salaikya engkai gobang ma jaga chini tei bai kuagi thang tongmani landslide ni tongmani ameta rok salaikya engkai anga sakhayo chini SDM je charge tongai tini additional SDM bo kahamno response rekha bolte ang je samano bo note khaikya anga sakhayo line department rono bo perfectly instruction ruai a samurono datino settle khlai rogani engkai settle khlaiyangke to jeng follow up ma khainai bono tesama saunai chini BC ni theke jeta proposal rohona namana bo jeng rohonai engkai main kok engkai jeta cremation simalung jagaro borok songnani thang engkai watirok phake borok dead body akari rok no phaima tongmaro borok belakan petiti obostha haisi abro I have seen in my constituency area haisi a gotona ra ang nukha so ang belakeno abono mane petiti condition ni wan soka so aborno bhaike overcome khlaini ni aborno salaike engkai ritimoto jeta chini line department ni borok rok ni akabe chini samukhlanya rok borok guideline thaka bahai kengai chini BC ni theke kaisa resolution thana nangnai nichoi a jaga nakhang recommend khlai runai tarpore maike jeng follow up ma khainai tebo upper level ma thlang eta kaisa most important abo hongkai yang chini Khairpur constitution bisingo 4te BC tongo Bordhaman Thakur hongkai Radha Mohanpur West Radha Mohanpur a BC roni dirgodin kaisa belai kheno birat ekta problem abongke bongi documentation khaina thangteni বিশেষ khlai PRTC jefur khlayo apurongke bongi BC ni bumo গ্রাম পঞ্চায়েত ni thangu BC ni kaya jemon Bordhaman Thakur pano Bordhaman Thakur to original abo to chini ADC নাম daro abo to BC কিন্তু কাগজ পত্র হংকে abo গ্রাম পঞ্চায়েত ni kai khoi Bordhaman Thakur গ্রাম পঞ্চায়েত ko matter ke belakano sensitive abono tui chini জনগণক belakano react khlai tongo borok o matter botino meeting o kasaka chini o jagani tribal welfare department to je samkhai tongnai Orojit Babu bini nojaro botalang jakha bo ana sawabo meeting ni minor so kakha already panchayat department abo okko kasaika abo ang bor ni bisingtino abo settle thung abang nayo engkai abo belakano sensitive ngi tongka chini borok belakano abnoti kewas hamesha ang sajagi tongka madam nungno abo jeske pano mane dan khlaimar na a গ্রাম পঞ্চায়েত ni tongmar abno BC khlaimar na abo bung dimana chi public dimana jong fulfill khlainen bagi masai togai क्या आपके पास पुराना गोल्ड ज्वेलरी है जो अब आप पहनते नहीं तो अब समय है उसे नई पहचान देने का। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स में लीजिए ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज का फायदा। अपना पुराना सोना लाइए और बदलिए उसे नए हॉलमार्क्ड गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी में। 100% ट्रांसपेरेंट प्योरिटी टेस्टिंग, करंट मार्केट रेट के हिसाब से बेस्ट वैल्यूएशन और पूरा भरोसा। आज ही विजिट कीजिए स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, पुराना सोना। Your dreams make you think better, bigger and farther. Your dreams make you more human. I started here as a learner and it is here I mentor new learners today. TIPS has given me the leverage to dream big and break all barriers. Come join TIPS to manifest your dreams.